committee ni chairman empowered committee ni hinman ngakai Tripura state CAA 2019 no ngo klinen bagai time no implementation klinen bagai kaisa empowered committee tongo o empowered committee ni chairman director census Tripura bo central government ingono office no organization no borno no oro gorjak responsibility rezak central government ni ingai ayang nani final no citizenship renan bagai under citizenship amendment act 2019 abono tui kini kok laika 12 tan simi chang laika oroni high level officials ro tongo ngai sum jara public review tongo jotono kok laika salimani bising tui जों जतनो शिव पत्र पत्रिकाबो सावो नgai एकटाबो साजाक नङो कायसे जागाबो जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट नि तलाबो जे सिटिजेनशिप माननाय र नि बागै हेंकाय अर बरक एडिसिओ ओ आइन ओ एडिसिओ जिनि अर 6 शेड्यूल एरिया से एडिसी हिंस थाया अबो तो 6 शेड्यूल एरिया बुंखायतो एडिसी टीटीए एडिसी Opo applicable unglak ni samanita. Tini kubang ma kok salaimani bisingti saboiman kha. ADC area ni bisingo amchai ni bisingo oroni je para rok tongmani kami rok tongmani aroni address hunugoi kebo oro citizenship naoiman glak aingna ni phainero. Obo sujak tongmani bai Sumkai wansugo je Citizenship Amendment Act 2019 arole ADC khobjagya hi samamai sum baksa khawo belai khlai chajagai dong hiya belai khlai wansuk naikhangai o je date cut off date jongani 31st December 2014 ni bising ayang nani bobo rastro उनका बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान नि फाइनेरो बरगनो सिटिजनशिप रिनानि जे कट ऑफ डेट नो 31st December 2014 नि बिसिंगो जे फाइनेरो नो रिनानि बागय के नाइ नै मानि जिनि त्रिपुराव तो हानो तुयै पहिलाखे TLR LR एक्ट आरो कट ऑफ डेट के हेतु त्रिपुरा सरनि हानो जे बररक नाखा borok ne o ha namani no kifil dinani kok tongmani TLR LR Act 1960 abo hongkai cut off date tongmani aro hongkai 28th September 1960 abono sewoiti bikha cut off date klayuka 1st January 1969 abono ulokai Bangladesh ngumani ulokai cut off date phaisoka 24 March 1971 Gabon ulo hongkai to tai kurikha citizenship ro laya citizenship rimani ayangna ni borok phaimani aboni cut off date tongmani 24 March 1971 tamabo Indira Mujib chukti pact Indira Mujib chukti ni bagai abong ngon gaw ta ke cut off date abo afurteu semano kha tabuk nai ni mani obote ke cut off date 31st December 2014 ge oro tabuk 71 ni simi 2014 jora je borok manya tongmani jungwan sugo joto manai thangbai nai gete ke kok ADC amchayo CAA 2019 is not applicable hi samani 6 schedule area wo abo samung phunangjak applicable glak ni samani citizenship manmani yagulo bini mukhango to sujak tonglak bo 2019 ni time na CA ni under citizenship manonoi cut off date 31st December 2014 cut off date 31st December 2014 hingu sujak tonglak nung baikle sini nai ngai abo o je jungge tabuk je wansuk tongmani
অবলে এডিসি বলে কাহর জায়গা হিনি ওয়ানসুংমানি আবো বেলায় ওয়ান আমা সিংসা ओंखाय जों अबनति वानसुकलिन नांनाय सालायनाय नांनाय जों नांखांखाय तेवसा लुकुजोबा माखलायनाय अबो दिनखि लुकुरक वानसुक दं अबो काहरिया हि सामानि काहर जागैसि दं आवन बागै लुकुरम खानि गावगनान मुसुंगो ओ एक न नाहारै परिदि रुल्स नाहारै परिदि कक सालायदि तेवसा जों अबनतियै लुकुजोबा माखलायनाय हामबाय।